Menta perlok ini le cha haflok ini le dive aku duriau ini le scuba diving de kabes kene ka jaka ini layu jaka sa kat ba ngidang gedan sini ini ya persang hi penyaring bun di video mana penilang ni share profile pada siek kata ikut ni subun lalong ready body mind and soul nakabenta begini no ya ka scuba diving ngam se po duriau kumba sipau mitar de ya ini le experience le yo inget ini ya enjoy kita sini de perlok menta ini lah get ready kada ketika dress code dong ka scuba diving ya menta ini le yo ini rong sepo iong kumba 10 meters deep andai ka ba nirong sa po duriau sipau mitar kedinjiliu sa po na persang mat EFE dimba kini ke video ba kita ki jingtau ki im kemudian po duriau haduk kat no ke jing ipunat kini EFE dimba kini ke video sa ba kini ke video ujongi aneh उसका टैंक चेंज करना तो वाला डाल दो perlok ka sni ka basay ka sni ka dokumen ka sni ka basotanat ado kata-kata
Kita mentang nilai dep balik ya kena ka scuba diving. Ke aku aru ya ka bantu ti kani kini ka jaka apa upload kini ka jaka bekas tam bangin le ka scuba diving. So ini nak dep kita cubi minta na po dengan aku akan cubi kini ka surrounding bar side ke sini teman. Jom kini ka jaka dengan kermen ba biru aku bikasi jadi benda nak jumut balik si nyo banwan akan ni kejaka pengen aku akan cuti kini ka saw dong sopun ka boleh lo kertu sisa kalau ba tenat adu kata-kata ban aku ba sisin kasni ma biru penyo ya banwan balik scuba diving hang ni aku upload kabaran apa Andaman Nicobar.